uyu mwaka wa 2024 usojwe abaturage benshi ba Ukraine ndetse n'abayobora iki gihugu batamerewe neza kubera intambara izaba yujuje imyaka 3 mu mezi abiri agiye kuza yibasi iki gihugu. Ikibazo kinakomeye nuko Ukraine irimo gutsindwa ku rugamba. Abasirikare bayo benshi barananiwe kandi baruhijwe n'intambara imaze imyaka 3. Gusa hari ikindi kibazo. Ese iki gihugu gishobora kumara undi mwaka mu ntambara? Reka tuvuge kuri bimwe mu bikorwa by'ingenzi byabaye muri aya mezi ya nyuma y'uyu mwaka 2024 bigahindura iyi ntambara ku buryo uyu mwaka urangiye nabi kuri iki gihugu. Abasirikare ba Ukraine baracyahanganye n'ingabo z'Uburusiya mu burasirazuba bw'igihugu, ariko barasa n'abagotewe hafi y'umujyi witwa Kurakov, aharimo kubera intambara ikomeye cyane muri ibi byumweru biheruka. Hari itsinda ry'ingabo zifashisha intwaro za muzinga ryitwa Black Pack ry'abanya-Ukraine. Aba baragerageza guhagarika ingabo z'Uburusiya kugira ngo zitabagotera hafi y'uyu mujyi wa Kurakov. Abasirikare b'Uburusiya barimo barabasatira baturutse mu mpande 3. Bimwe mu binyamakuru bikurikirana imigendekere y'iyi ntambara buri munsi byahuye n'ingabo z'iri tsinda. Ntabwo ari abasirikare basanzwe bamenyerewe ku rugamba. Nk'ubwo harimo umuhanga mu byo guteka, umuhanga mu bintu byose bifitanye isano n'ibyuma, umuhanga mu gukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'umunyabugeni. Ni itsinda ry'abasirikare b'inshuti bafite imyumvire itandukanye n'iy'abandi ku rugamba. Bamwe muri bo biyita abaharanira ubwisanzure. Ni abakorerabushake bitangiye urugamba. Umuyobozi wabo afite imyaka 31, yinjiye mu gisirikare nyuma y'igihe gito Uburusiya butangije iyi ntambara, ubwo ni mu kwezi kwa kabiri 2022. Yabwiye abanyamakuru ko igihe intambara yatangiraga we yabyiyumvagamo ko izamara igihe kirekire, ishobora no kugera ku myaka 3. Avuga ko ubu ngubu rwose ibitekerezo bye birimo kwitegura kumara undi mwaka mu ntambara. Bose barabizi ko Donald Trump ashaka kurangiza iyi ntambara. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nabo bavuga ko biteguye kuganira. Ariko kugera ku masezerano ya nyayo ni ikintu kigoye cyane gutekereza. Kugeza ubu ibyavuzwe gusa ni ibiganiro. Abanya-Ukraine benshi bavuga ko Donald Trump ari umuntu ufite ubushake kandi bakizera ko azagerageza. Ariko banafite impungenge ku by'ibiganiro ibyo ari byo byose bishobora gutanga. Abasirikare benshi ba Ukraine bashyigikiye ibiganiro, ariko ku rundi ruhande bakabona ko ibyo biganiro bizatanga agahenge gusa, bitazakuraho intambara burundu. Babona ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya itazapfa guhagarara burundu. Umwe muri aba basirikare w'umunyabugeni witwa David yabwiye aba banyamakuru ko Donald Trump ari umuntu utoroshye gufata umwanzuro. Ati ashobora kuba mwiza cyane cyangwa se akaba mubi cyane kuri Ukraine. Ingabo z'iri tsinda ziba ku rugamba icyumweru kimwe, hanyuma icyumweru gikurikiyeho bakajya kuruhuka. Ariko nubwo ziba ziruhutse zikomeza imyitozo ituma zigumana imbaraga n'ishyaka. Mu bukonje bukabije zikomeza kwitoza kurasa ibisasu bya muzinga. Uyu mutwe w'ingabo ugenda wakira abandi banya-Ukraine b'abakorerabushake barimo n'abava mu mahanga bakaza kwifatanya na bagenzi babo muri iyi ntambara. Aba basirikari bemerana ipfunwe ko ngubu Ukraine isa nk'irimo gutsindwa, ariko bakavuga ko bazagerageza kuyihagararaho ku buryo ngo bemeye no gupfa, ariko bagaharanira ubusugire bw'igihugu cyabo. Batekereza ko Ukraine ikwiye nibura gusuzuma uburyo intambara yahagarara, gusa ntabwo ari bose, kubera ko hari n'abashaka ko intambara ikomeza. Aba nabahitamo ko aho kugira ngo habe ibiganiro by'amahoro bitegeka Ukraine kwemera gutanga bimwe mu bice byayo byigaruriye n'Uburusiya, intambara yakomeza bagakomeza kurwana. Bemera ko imibare y'abapfuye muri Ukraine iruta cyane ibyatangajwe ku mugaragaro. Abarenga 400 bamaze gupfa, abandi benshi barakomeretse. Bavuga ko kongera abinjizwa mu gisirikare bidashobora gukemura ikibazo. Bitekerezwa ko abasirikare benshi bari bafite umurava bamaze gupfa
cyangwa se barananiwe bikomeye. Dnipro ni umujyi wa gatatu munini muri Ukraine, nawo werekana neza ko Ukraine yarushijwe cyane muri iyi ntambara, by'umwihariko muri iyi minsi. Ni umujyi uhora uterwamo ibisasu bya misile n'indege zitagira abapilote za drone z'Uburusiya. Inzogera z'impuruza zimenyesha ko ahantu runaka hagiye guterwa igisasu zihora zumvikana muri uyu mujyi, haba mu ijoro cyangwa se ku manywa. Iyo izi nzogera zicecetse, abanya-Ukraine bahatuye bagerageza gushaka uburyo bwo kwirengagiza ibibazo barimo gucamo muri ibi bihe, ubundi bagakora ibikorwa bitandukanye birimo no kujya mu nzu z'imikino. Mu mukino usetsa wo ku mugoroba uzwi nka The Kaidash Family, intambara ntabwo iba yirengagijwe, kubera ko buri gihe bafata umunota umwe bakabanza kwibuka baguye ku rugamba. Uwo munota ugakurikirwa no kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cya Ukraine. Ariko bamwe muri bo bagaragaza icyizere cy'uko amaherezo bazikuraho uyu mutwaro w'intambara. Gusa bitekerezwa ko bake ari bo bafite icyo cyizere. Ibitekerezo byakusanyijwe birerekana ko umubare w'abashyigikira ibiganiro by'amahoro ugenda wiyongera. Abifuza cyane ko intambara ihagarara ni abakuwe mu byabo n'iyi ntambara, aho bahungiye mu bice bitandukanye by'igihugu. Perezida uherutse gutorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump, yiyemeje kurangiza iyi ntambara ya Ukraine mu munsi umwe akigera ku butegetsi. Mu gihe intambara ikomeje, aho Ukraine yahawe uburenganzira bwo gukoresha ibisasu bya misile birasa kure yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ibisasu bitegwa mu butaka bya mine antipersonnel. Ubu ni icyo umuntu yakwitega gishoboka mu nzira yo kurangiza iyi ntambara. Mu gihe cyo kwiyamamaza, Donald Trump ntabwo yasobanuye neza uko azashyira mu bikorwa umugambi wo kurangiza iyi ntambara, kandi benshi mu basesenguzi bagaragaje ko uyu mugambi ari ugusunikira ibihugu birwana kuganira. Kuva hagati mu kwezi kwa 11 ku rugamba, Abarusiya bagiye bagira amahirwe menshi, cyane cyane mu gihe urugamba rukomeza kuba rurerure. Ingabo z'Uburusiya zakomeje gusatira mu burasirazuba mu karere ka Donbass, zerekeza mu mujyi witwa Kupiansk, ni mu karere ka Kharkiv mu burasirazuba bw'amajyaruguru, ndetse no mu mujyi witwa Zaporizhia, mu mujyi ukomeye wo mu karere k'amajyepfo y'uburasirazuba. Mu kwezi kwa 10, Uburusiya bwongereye umurego mu kwigarurira ubutaka bwa Ukraine, bufata ibirometero kare 500 by'ubutaka. Ubuso butari bwarigeze gufatwa kuva mu kwezi kwa 3 2022 mu ntangiriro z'intambara. Nk'uko Perezida Zelensky abivuga, 27% by'ubutaka bwa Ukraine bwemewe n'amahanga ubu buri mu maboko y'Uburusiya. Muri ibyo bice harimo na Crimea n'uturere two mu burasirazuba twafashwe n'Uburusiya mu 2014. Ubutegetsi bw'Uburusiya bwakomeje kwirwanaho mu karere ka Kursk bukoresheje abasirikare bakomoka muri Korea ya Ruguru. Ukraine yari yarafashe igice cy'aka karere mu kwezi kwa 8 ubwo yagabaga igitero cyatunguranye, kandi kugeza uyu munsi iracyakomeje kugenzura ahantu hashobora gukoreshwa mu biganiro. Abasesenguzi ndetse n'abakurikiranira hafi by'iyi ntambara bavuga ko Uburusiya bwihutisha gufata ubutaka bushya kugira ngo buzifashishwe mu biganiro byo gutanga gahenge, mu gihe Trump yaba ageze ku butegetsi mu kwezi kwa mbere mu 2025. Birakekwa ko Perezida Putin ashobora gushaka kugera ku mbibi z'uturere twa Donetsk na Luhansk, cyangwa se mbere agafata undi mujyi ukomeye cyane nk'uwa Zaporizhia. Ubutegetsi bwa Biden burimo kugana ku musozo bwahaye Ukraine uburenganzira bwo gukoresha misile zakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasa kure. Bwari uburenganzira bwo gukoresha izo misile barasa imbere mu Burusiya. Ibi byateje impaka nyinshi kubera ko byahinduye imitekerereze kuri iyi ntambara. Benshi barabyamaganye barimo na Donald Trump. Nyuma y'amezi 4 ingabo za Ukraine zigabye igitero gitunguranye ku karere ka Kursk ko mu Burusiya. Ubutumwa butangwa n'abasirikare barimo kurwanayo b'abanya Ukraine bugaragaza ishusho idatanga icyizere y'urugamba badasobanukiwe neza, ndetse bafite n'ubwoba
ko bashobora kuba barimo gutsindwa. Bamwe mu banyamakuru ba BBC bamaze igihe bohererezanya ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram n'aba basirikare benshi barimo kurwana muri Kursk. Aba basirikare bavuga ku bihe bibi by'ikirere no kubura ibitotsi mu buryo bw'akarande kubera ko Uburusiya bubamisha ibisasu mu buryo buhoraho, bavuga ko rwose barambiwe intambara. Harimo kandi n'ikoreshwa ry'ibisasu biteye ubwoba, kimwe gishobora gupima ibiro 3000, ibisasu byo mu bwoko bwa glide bombs biyoborwa cyangwa se bikiyobora. Aba basirikare barimo no gusubira inyuma kubera ko ingabo z'Uburusiya ziragenda zisubiza ubutaka buhoro buhoro. Ku itariki ya 26 y'ukwa 11, umwe muri aba basirikari witwa Pavlo yaranditse ati uburyo bimeze ubu ngubu biramutse bikomeje byaba ari ikibazo cy'igihe gusa Uburusiya bukisubiza aka gace twafashe. Uyu Pavlo yavuze ku munaniro mwinshi cyane bafite, avuga ku kuba ingabo zidahinduranywa no kuba haraje imitwe y'ingabo igizwe ahanini n'abasirikare bashaje bakuwe mu bindi bice by'urugamba, ndetse nta gihe babona cyo kuruhuka, ntabwo basimburwa uko bikwiye. Kumva abasirikare binuba ku bijyanye n'abakuru b'ingabo babayoboye ndetse no ku bijyanye n'amategeko n'ibikoresho bidahagije birasa naho ari ibintu bisanzwe, niko abasirikare babigenza akenshi mu bihe bigoye. Mu gihe barimo kotswa igitutu cyinshi cyane ndetse no mu gihe ubukonje bwabaye bwinshi, byaba bitangaje kubumvana ishyaka ryinshi, ariko ubutumwa bwabo hafi ya bwose burimo kwiheba, burumvikanisha ko kugira umurava ari ibintu biri kure. Bamwe banibajije niba imwe mu ntego zo mu ntangiriro z'iki gitero cyo muri Kursk zo gutuma Uburusiya bwimura abasirikare babwo bari ku rugamba rwo mu burasirazuba bwa Ukraine bakajya kurwana i Kursk. Baribaza niba iyi ntego yaragezweho. Bavuga ko amategeko bahabwa ubu ngubu ari ayo kwizirika cyangwa se kwihambira kuri aka gace gato k'ubutaka bw'Uburusiya kugera perezida mushya wa Amerika ufite igenamigambi rishya ageze mu biro bya White House mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Pavlo yaragize ati umurimo w'ingenzi dufite ubu ngubu ni ukugumana ubutaka bunini cyane bushoboka kugera ku irahira rya perezida Trump hagatangira ibiganiro. Ati ibyo ngibyo ni ukugira ngo ubwo butaka buzabe ingurane y'ikintu runaka, ariko icyo ngicyo nta muntu n'umwe ukizi. Ahagana mu mpera z'ukwezi kwa 11, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagaragaje ko impande zombi zirimo kuzirikana ku ihinduka ry'ubutegetsi muri Amerika. Yaragize ati ndabizi neza ko Putin ashaka kutwirukana muri aka gace bitarenze itariki ya 20 y'ukwa mbere mu mwaka utaha, itariki y'irahira rya perezida wa Amerika. Ati ni ingenzi cyane kuri we kugaragaza ko ibintu arimo kubigenzura atari ko arabeshya nta kintu agenzura. Mu muhate wo gufasha Ukraine kuburizamo ibitero byo kuyisubiza inyuma mu karere ka Kursk, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa bose bemereye Ukraine gukoresha intwaro zirasa kure bayihaye bakarasa imbere mu Burusiya. Ibi ngibi batangiye kubikora guhera mu kwezi kwa 10, ariko birasa naho nta musaruro byatanze. Misile zo mu bwoko bwa attack miss Ukraine yahawe na Amerika, hamwe na misile zo mu bwoko bwa Storm Shadow Ukraine yahawe n'Ubufaransa n'Ubwongereza, ni misile zishobora kuba zarashegeshe cyane ibigo bya kure bitegurirwamo urugamba ndetse no ku bubiko bw'intwaro z'Abarusiya. Ariko ibi ngibi birasa naho biri kure ku basirikare bugarijwe bari ku mirongo y'imbere ku rugamba b'abanya-Ukraine. Bo ikibahangayikishije ni ukuva kuri urwo rugamba. Umwe muri abo basirikare yaragize ati nta muntu n'umwe wicara mu muringoti ukonje gutya ngo atekereze ko azasengera misile ngo zigire icyo zikora zimutabare. Ati tuba ndetse tukanarwanira hano kandi misile ziguruka zijya ahandi hantu. Ukraine ivuga ko izi misile yahawe uburenganzira bwo gukoresha ngo zatanze umusaruro kubera ko umuvuduko w'Uburusiya ngo waragabanutse mu kwezi kwa 10 konyine.
Uburusiya bwashoboye gufata ubuso bwa kilometero kare zigereranywa ko zigera kuri 500 z'ubutaka bwa Ukraine. Nibwo butaka bwa mbere bunini cyane Uburusiya bwari bufashe kuva intambara yatangira. Ni mu gihe Ukraine yo yamaze gutakaza 40% by'ubutaka yafashe mu karere ka Kursk ubwo yahagabaga igitero mu kwezi kwa 8. Abanya-Ukraine bavuga ko icy'ingenzi atari ugufata ubutaka ahubwo ari ugukomeza ubwo bafashe. Ariko bamwe mu basirikare ba Ukraine bavuga ko bumva bari ahantu badakwiye kuba bari. Bagaragaza ko ari ingenzi cyane kuba ku rugamba rwo mu burasirazuba bwa Ukraine aho gufata igice cy'Uburusiya. Hashize amezi 2 bivugwa ko hari abasirikare bagera ku 10,000 ba Korea ya ruguru boherejwe mu karere ka Kursk gufatanya n'abasirikare b'u Burusiya mu gitero cyo gusubiza inyuma abasirikare ba Ukraine bahigaruriye. Aka gace gato ka Kursk kateganywaga ko gashobora kwifashishwa mu gukomeza gutera intambwe yerekeza ku butaka bwigaruriwe n'u Burusiya kuva mu kwezi kwa 10 mu 2023 kugera mu kwa 7 mu 2024. Ingabo za Ukraine zagerageje kugumana igice gito cyane cyo mu cyaro cya Krinki, ni ku nkombe y'ibumoso y'uruzi rwa Dnipro. Ni mu ntera y'ibirometero 40 uvuye mu mujyi zabohoye wa Kherson. Aka gace gato mbere kateganywaga ko gashobora kwifashishwa mu gukomeza gutera intambwe yerekeza ku butaka bwigaruriwe n'Uburusiya mu majyepfo ya Ukraine. Amaherezo Ukraine yamaze gutakaza aka gace. Icyo gikorwa cya gisirikare cyiciwemo abasirikare benshi cyane, bitekerezwa ko ari abasirikare ba Ukraine bagera ku 1000 bishwe. Bamwe baje kubona ko icyo gikorwa cyari nk'icyo kuyobya uburari, kigamije kurangaza abantu kugira ngo ntibabone ko Ukraine nta ntambwe yari irimo gutera mu bindi bice. Bafite ubwoba ko ikintu nk'icyo ngicyo gishobora kuba kirimo kuba muri Kursk. Bamwe mu basesenguzi bagaragaza ko ingabo za Ukraine zirimo guhura n'ibintu bigoye cyane muri Kursk. Ariko bakavuga ko Uburusiya burimo gukoresha ubushobozi bwinshi cyane mu kuzihakura, ubushobozi Uburusiya bwakifashije ahandi hantu. Umurwa mukuru Kiev wa Ukraine, abakuru b'ingabo bo ku rwego rwo hejuru bo bashyigikiye igitero cyo muri Kursk. Bavuga ko kirimo gutanga umusaruro mu buryo bwa gisirikare na politike. Umwe muri bo wasabye kudatangazwa amazina aherutse kuvuga ati uko ibintu bimeze uyu munsi birakaje cyane Perezida Putin atarimo arahatakariza abasirikare benshi. Naho kubijyanye n'igihe ingabo za Ukraine zizamara zigishoboye kurwana kuri Kursk, igisubizo cy'uyu mujenerali ntabwo gica ku ruhande. Avuga ko igihe cyose bishoboka izi ngabo zizakihamara. Mu by'ukuri Ukraine ifite ubushobozi bwo kumara undi mwaka mu ntambara.